Wachungaji hubirini ili watu waokoke, wainjilisti hubirini ili watu waokoke, waimbaji hubirini ili watu waokoke, kwani muda wa kubembelezana sasa umekwisha, kwani muda wa kuoneana haya umekwisha. Wakati ni sasa wa kusema kweli, na muda ni huu wa kusema kweli. Wakati ni sasa wa kusema kweli, na muda ni huu wa kusema kweli. Kweli uhubiriwe ili watu waokoke, kweli uhubiriwe ili watu waokoke. Sikia mahubiri yanahubiriwa, yakiwagusa wanachukia na kulalamika. Wanasema mhubiri leo ameamka na mimi, mahubiri mengine yaoni mpaka ahubiri hayo. Mbona dhambi zipo nyingi, kwa nini yahubiri hayo? Watu wengine wanaposikia mahubiri yanahubiriwa, yakiwagusa wanachukia na kulalamika. Wanasema mhubiri leo ameamka na mimi, mahubiri mengine yaoni mpaka ahubiri hayo. Mbona dhambi zipo nyingi, kwa nini yahubiri hayo? Kusudia, chukua hatua, tengeneza, chukua hatua, tengeneza. Kila mahubiri yanayohubiriwa, Roho ana makusudi kwa watu wake. Neno linapokugusa, Roho amekusudia, chukua hatua, tengeneza, chukua hatua, tengeneza. Acha kiburi,
sababu ya kiburi chake. Acha kiburi, Wewe acha jeuri, acha dharau, wewe msikilize Mungu. Sauli aliadhibiwa sababu ya jeuri yake. Acha kiburi, Wewe acha jeuri, Baba, acha dharau, wewe msikilize Mungu. Yona aliadhibiwa sababu ya jeuri yake. Acha kiburi, acha jeuri, acha dharau, wewe msikilize Mungu. Msikilize Mungu, Mungu, Mungu. Acha kiburi, acha jeuri, acha dharau, wewe msikilize Mungu. Usishupaze shingo yako wewe, usishupaze moyo wako wewe, usishupaze shingo yako wewe, usishupaze moyo wako wewe. Cha muhimu ni kutii neno la Mungu, Roho anaposema na wewe sikilize. Cha muhimu ni kutii neno la Mungu, Roho anaposema na wewe msikilize. Acha kiburi, acha jeuri, acha dharau, wewe msikilize Mungu. Farao aliadhibiwa sababu ya kiburi chake.